eseNtabazwe Harrismith la ngime endaweni yase Skomplass kodwa khona lapha i-background intaba le bayazi abaningi babedlula ngamatekisi isikhathi la eHarrismith Skomplass intaba sona Skomplass la njengoba nibona-ke i-FET le yey'tini ngathi sezibomvu yona i-FET le yey'tini ey'bomvu enalabo Jojo tank i-FET yonke leya ya khona indawana-ke lapha ya engathi i-bridge mawubuka leya ndawana-ke ikhona la enamanzi ehamba lapha ila kwabhabhadiswa khona uShembeke ngo-1906 July 6 1906 uShembeke Skomplass esidala sekukhona enye indawo-ke kuthiwa iseSkomplass manje kwamuva abantu la bayiswa lapho nale ndawo-ke kwafikelwa kuyona kwasekuthiwa iSkomplass kodwa esidala yilesi i-FET le esikhona njengamanje sisaqhubeka sisaya kule ndawo-ke le abathi kunesihlahla esawa saphenduka itshe ngizontela masifika khona siseNtabazwe njengoba bengishilo ngathi-ke sizohamba bese sizofika la kulesihlahla nasi nasibona isihlahla bathi kumlando walesihlahla amaNazaretha amayishumayela lesihlahla sawa mhla ubabamkhulu esuka la eseyale eMpumalanga which is eNatal or eThekwini sawa sathe siphenduka itshe okuyiphutha-ke lena mawufika la eHarrismith la ukhona umlando walesihlahla ubhalwe kusona njengoba niwubona ukuthi la abelungu basibiza nge-petrified tree elinye igama kuthiwa i-fossilized tree uma isihlahla siwile saphenduka itshe emlandweni kobhaliwe walesihlahla kuthiwa si-estimatwa ukuthi sineminyaka ewu-250 million sizwane kahle no 250 years 250 million years lesihlahla lesi sawa sathe siphenduka itshe asiwelanga-ke la sawela eplazini lomlungu sengimlibala igama ngizonitshela kodwa ngizonibhalela sawela eplazini lomlungu la satholwa khona kodwa kuthe ngokuhamba kweminyaka umnikazi weplazi wabona ukuthi no lesihlahla lesi mhlambe ngokuhamba kweminyaka khona bayonganaki bese beze besilimaza wayeseyacela la kumasipala waseHarrismith wangaleso sikhathi ukuthi ucela sisuswe isihlahla eplazini lakhe sizobekwa e-town hall bese sibekwa kahle nangempela-ke sahamba-ke isihlahla salandwa eplazini sathuthwa sabekwa la ukuze usibone ukuthi sathuthwa sabekwa la lesihlahla siwu-30 mitha ubude baso mawufika eduze kwaso usibukisisa sisikiwe sama-locks kuthiwa isizathu esenza ukuthi sisikwe njengoba usibona sisikiwe sasingeke sikwazi ukufitha kwi-truck or inqola eyayisidonsa ngoba ayikwazi ukulayisha u-30 meters so base bayasika sama-locks sase siyalayishwa sase siyathuthwa sase sizobekwa la sase siyabekwa-ke siyaxhunywa njengoba sixhunyiwe iyona-ke i-petrified tree or fossilized tree lela eHarrismith ekukhuluma-ke ngayo iphutha le nto amaNazaretha iyingozi ngoba abantu baze bagcina bethi la bantu bakaShembe have benamanga yonke into esiyikhulumayo igcina ingasanakwa ngani ngabantu abathathe into engekho bafuna ukuyenza into ekhona ngoba bethi baphakamisa uShembe kanti ababoni ukuthi balimaza igama likaShembe ngoba ekugcineni kuthiwa uShembe wafika eNatal wafika wakhothisa abantu wathi kunesihlahla esawa lapha saphenduka itshe mhla isuka khona baze bathi uGumtree mabesho abantu bathi no-Gumtree kwakungno-Gumtree la no ayikho into leyo ngicela namhlanje ubani u-25 October 2024 sayisabatha 26 October 2024 kuvala umhlangano ka-October kube njengoba kuvala umhlangano ka-October nale nkulumo yokuthi kunesihlahla esawa eNtabazwe mhla uShembe esuka khona eya eNatal or eya eThekwini engathi ngaphela mhla ka-26 October 2024 namhlanje eksasa ngesabatha namhlanje 25 October ya ngibonga kakhulu sazonilethela ezinye indaba zaseNtabazwe.